Yikimat Bakongsan. Paikmat ke BJP bakal nak balik ke election GHADC hadian ke jingjap jang ke NDA ha Bihar. Rakhi ke Meghalaya ya ke Janjatia Goravarsh dan ke program culture bagi jing sam ya ke jing ai jing Arab syakir rewan penia. Penlang ke Faith Foundation ya ke jing ya gejat na ke benta ban ai jing ada ya kena halor ke pang child sexual abuse is real, don't deny it, act now. Ken mau buram menteri rang bakdu kari Narendra Modi ya bersama munda ha jing Rakhi lingku skika bagi sepasang pusnam ke jong u hanar mada. Pat lapen long ya ke arm wrestling ha ke sian beningkong ha ke tamasa cherry blossom arhajar arpusan pan aimen siam ni kinong ya lekai ke bedang ki dangsan. Mentangnya kami iki kubor babnya ha ke jela. Hadin ke jingjab keput jang ke NDA ha Bihar, ke Shillong kala Sakhi ya ke jinglek kemen, ha ke bakaseng BJP ha Meghalaya kala Shim ya ke Kabu ban Penklan ya ke rukom yakun election syak yang dorbar tau an ha usnam arhajar arpupra. Presiden ke BJP jang ke jela Urikman G Moment ulayaro ya ke ni ke jingjab kum ke jingkela ha ke san pertai jang keri da ke bapen pau ya ke jing shania ya ke jingjab ke bala penkendit ya ke seng ha Meghalaya. Oleh kentaj ya ke jingki biang jang ke Kongres Hari Lum Garo, buat lepen kesan ya ke jingklan jang ke BJP nadu tenrai hasra ke election GHADC haus nam arhajar arpundrio. Umumen ulepen skamru bagi seng ki baya so lang hakatan kum ke NPP bat ke tipra mutha kidang long ki benta bakongsan jang ke NDA da ki jing ang nuat jang ki hakatan ke bapen kraw ya ke sur bayatre lang jang ke kinhuan hakatan chate lammi ngi. It's wonderful to see that the NDA has come back, and especially I am very happy that our BJP has forced as a single largest party. So definitely by 2028, out of we have 2 MLA, we may increase it. Definitely you'll see the increasement. When BJP is allying with a good party, regional party, that will benefit the BJP. Ketenan Arts and Culture by the Tribal Research Institute Meghalaya, kala Rakhi ya ka Janjatia Goravarsh, but linku snika ba shispa san postnam jong urio paukmat ke jat benrio riolom u bagwan bersamunda de ki program culture ki ba Rakhi ya ke jingno sinyang jong ki riolom. U Principal Secretary ke jela u ba FR Kharkungor u lapin pau ya ka pateng ba rio spa jong ke jat benrio Khasi ba u la banjur ya ke jing dankam ban penne pensa ya ke jing long tenrai. Hapok Chief Minister's Research Grant, legit ya sab khandai ngut kivyo shampang ban penlong ya jing wat penya, shapang ka culture pat kitan rai jang gijal benrio. Today, the world looks towards Meghalaya as a land which is rooted in nature, connected to culture. Everyone is fascinated by the bioengineering skills of the Living Root Bridge. So it's very important that we remain anchored to our roots, that we understand our values, and that we continuously strive to ensure that we are the best ambassadors of our people, of our values, and of who we represent as a nation, as a state, as a community. Kumshibenta jong ka Child Safety Week arhajar arpusan ka Faith Foundation Shillong kala penlong ya ka jinya jan na ka benta ban pensngau tho pat ba ban yada ba yakun persha ya ka jing shale ben ya ki khanna ka jing ya jat ka ba hapo ka phang child sexual abuse is real, don't deny it, act now kala sedang na kendai lat but good ha Bethany Society lai mkra ka program lead ka Faith Foundation ka kong Arnisha Karnayor kala penpao ya ka thong jong ka jing yalang ban penroy ya ka jing tray lang bat ka jing ket kli kiseng bhalang ki dor pashnong bat ki khat jong ka imlang ka sa alang kilaya so bat ka ni ka jing sedang ban pen klan ya ki jing yada ya ki khanna
This campaign, the objective is that we are trying to highlight the prevalence of child sexual abuse in our state. As you know, and as many people are aware, that child sexual abuse is highly prevalent, but still people prefer not to talk about it or to be silent about it. So through these programs that we're having, we're trying to encourage people to come forward, to not be silent, and if they're seeing anything that a child is going through, that they should come forward and report it. Ka Alpha English High Secondary School Nongpo, kala Raki ya ka Children's Day da ka pinkut buram yu SP ka Ribhoy UVS Rathor, bat ki Pulit District na ka benta ka jing tray shitom jongki, bante la kam yaki kam snew, bat ban pentray kam yaki an yat kali. Da ka balam kmat da unong hikay uba anan swear, bagi kena class 10, ka school ka lapin pao yaki jing sngongo, da ka bayaro yaki Pulit kum kinong yada haki surang. Rathor ulapin kenmao, ulapin pao yaka jing sngongo da ka bapin scam ya ka jing beteng ban IT yaka jing shngan jing ki pat ba hasilanter ka surak ba NH Hendrio bagi weki surak haka district haksni tho diang ka Blossom CLF Women Multipurpose Cooperative Society pending umyong mayrang haga jinga trailang bat ka kintiu shaprang VO kala penlong ya ka jingyat pat ba bat ka program penchai pat ba ban pensngau shapang ka jingnang jur jang ka jingkerni di dorok bat dikyan kadika jingyat pat ba kala sedang na ka office jong UBDO bat la penkut ha pending umyong dong umwi sup ha Eastern West Khasi Hills Ginong yalam shnong ki he Pulit pat ki khot jong ka shnong ki la ya shimbenta ha kani program dak ba banjur ya ka jingdon kam kerki banya terai lang da baro bat ban pensngut ho shi ki pat ba banjale per sha igi jing sneu ha ka imlang ka sa lang ki bakta e ki samla Usimbut Menteri Rangba uba sniaw bhalang dhar ulaya shimbenta hakasngi penkut jangka program sniaw bhalang dhar Pathfinder program baningkong hawa ejer dor barhol bala penlong daka National People's Youth Front NPYF jangka nar tiang blok Kaniga program aijing hikai beshibnai lenter shapangka SSLC kala aijing mentoi ki kena puli na ki jaka aijing hikai ha umulang mudop bat wa ejer Lapen kuburam ya ki bala ban le bha bat kumbalai spangut ki kena puli ki layo pediang ki tiar pendan kam he ki examen ubadhar ulayaro ya ki nong hikai bat penchilor ya ki kena puli ban trei shitom khnang bakin wan chakmat u president ka NPYF uba damichwa dhar ulapen pau ulapen bana ya ka laptop na ka benta ki shipongut ki nong yo pediang dak ba penchong nong rim kat kum ka result jong ka examen final hakani program ki la donvu ki jingekran Kijingkren na kinong yalam shnong bat kinong hikay. You will go to one Twitter, you should be a self-confident student and a responsible leader. When a man is self-responsible and self-confident, then you'll be nowhere. It is by my experience. The Kamjone, I wish you all the best in advance, the student young and the present second exam which are not only taken no exam trick no one the most popular and important examination in our life. It is just the beginning of a student life. Regispangut kilaya snok tilang ha ke ek Bharat Atmanirbhar Bharat Unity March ha ampati hak sngi tho ding ban kin mau buram ya kalingkhu sngi kha ba shi spa san phau jong Sardar Vallabhbhai Patel Lalam khmat daka DC ka Himan Nayak balu SP Uvikash Varma. Kani ka jingya gejat kala kentiu ya ka jingya teli ba ka jing shania halade. Hakani ka program la penlong ya ka jing bo sentiu ki program tenrai bat ki jing pensma ya ka Atmanirbhar Bharat bat ka Naksham Muk Bharat. Ki he sarkar ki lepen kan mau ya ka pateng jong Patel ba ya kam jong u ha ka ba penwandur ya ka Sanchar Khadar jong ke India. Karibhoy Youth Federation RBYF kalapen ko buram kumba arpo prangut ki samla pule halo ka jingwan shakmat jongki ha ki jing pule ha ka examen SSLC bat HSSLC ha ka ba kila ai ya ka jingara pisa ka pekerpang sha ki bawan ha kli do ha ka science commerce bat arts
Hakani ke program lawan Yeshim Benta da Menteri Ketenat CNRD ubah sostnes so'tun bat kinong yalam ke RBYF ki balaya ro ya ke job jong ki samla puli bat penclor ru banang yai tresh tam. Menteri ubah so'tun ulaya ro ya kani ke sien jam da ke bamat pang halor ke benta jong ke RBYF hak ba kentiu ya ke puli putih bat hak ba aimen siem ya ki samla hak lengga jela. Ngapen pau yang kecil play di kantam ketika seni ketika subject mata kebalang relate bagi kena kibala tristom kibala trainer haki jingpuli kejoki bila yo mentai ki jingpun ko buram na kalian dari Youth Federation ele kebenca keba kum ka encouragement lani kata kajing I'm see na kalian ka Youth Federation na kebenca kuno ba penang la banang tristom Hakasi sajan ke Good Shepherd Latwimbai Parish ha East Giant Hills kalabu mau nongrim na kabenta banchnai ke yang mani Catholic batamai jangka. Bishop Reverend Ferdinand Dakar jangka Jawai Diocese ula kerku ya ki Tliopaya ha ka jing seng duai balai shimbenta da ki ling donyam ki sistar ki nong song bat ki nong penyai balang. Kani ke projek ke Basyang Dor South Point Riu Puprak Glur Tingka ke balashim kontrak da ubak John Saidi lakmi lenti ban pendap hapo laisnam. Hadu menta labu arpungut kinong belasngi na ke benta kani ke jing pentre bat la ban kam penbun syusyu ru ya kinong tre lada don kam. Ketenat Soil and Water Conservation jang ke Sorka Jela kala penlong ya ke passing out ceremony ha Conservation Training Institute CTI bernihat ban penkup buram ya ki arpuwing mut ki field assistant jang ke batch bahasan puwai jang usnam arhajar arpusau arpusan ki bala pendap ya ke jing syahikai ke bakat wei benai. U director uba El Shabong uba longru unong kongsan ha kani ke program ulai kuble ya kinong syahikai bakin top uway na Arunachal Pradesh bat kentu yaki ban pendan kam yaki sab hak ban penne pensa yak mariang la sami ki sernat bat ki kusnam yaki bawan chakmat hak jing pule hak jing syahikai bat kinong yale kai ki bawan ranam yak jela. And with the right kind of knowledge that has been exposed to you, you have been taught on soil and water conservation engineering to take care of the surplus that usually happens because of the faulty agricultural practices. You have been taught about the afforestation program in order to safeguard the nakedness of this modern nature. It is not only about translating these techniques and ideas and skills that you have acquired during the last 7 months. Please remember to ensure that we bring about significant model of adaptation and mitigation to the ongoing climate change crisis. Mentang nya pai shiki kubor da kaleng katan chatela mingi. Hadi Brugar Assam kinong kitkam ke BJP kila rakhi ya ke jingjab jang ke NDA ha ke election ha Bihar daga jingkmen. Menteri ke Jela Assam Uprashan Pukan ulaya dan bentalang bat ki padpa ki pesngokmen ki ba pensa nam ya kan ikasni de ki dur jang ki jingle kemen ke ba aimen siam. Mentang inya paj ki kubor na kalengkari.
Menteri Rang Badu Kari Unavendra Modi ulayo ya kejing pedang ngobha hadidia padam Narmada District hakapor beulet syaka program kebaraki ya ke lingku snam lingku sngi kha bashi spasan po snam jong unong ya le lat lu jong kirilom udharti aba bhagwan bersabunda ulakin mau buram da kebabu sentiu ya uni unong ya lamba paunam da kebapens kambiang ya ke jingkular jong ka sorkar ban buram ya ke pateng pat ki jingno sinyang jong ki jai ben riu lom UDGP ke Jammu Bat Kashmir Unalin Prabhat ula ajing keren cikilat pathai kebor hadien ke jing pathai ringkat jong ubom hanok Naugam Police Station kabalashim hadu khandai ngut ki mensim brio bakin thop ki pulet SIA bat FSL ki officer nakatanat revenue ba nong su jan kani ke jing pathai kalaja kapor badang bu bed bu renti ekitiar pen pathai palayo kurop na ke jing tokit na ki nongle ki kampen triam kumpa alai po arngut ki weipat kilamen sao bat ki dangdon hap deng gejing sha sumar kasor kaf kalapa ya gejing sngolam bat kalkular ban ajing arab shakilong yeng jong kilanot hakani gejing ja. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. During this course, last night, around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K Police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. Mentapat ngenyapai shiki kubor nakaleng ka perthai. Menteri Ketenat ki Kambari Dr. S.J. Shankar ula penyat ya ke jingalang jong ke Indian Consul Generals han New York da ka bakhot lang ya ki he nong sinchar ri na keleng ke Amerika ban bishar ya ke jinga dei hapadeng ke India bat ke Amerika bat ki nong shnong ke India ha US hakani ke jingalang lakin thop economic kmat na ki consulates ha ki nong ba ki bahe bat na ke Indian Embassy ha Washington DC hakabau unong raktien ke India US Vene Quatra ru ulaya donlang ulaya kendo ru ya Secretary General jangka United Nations Antonio Guterres na kabenta banyakran halor kimat bayade hakeleng ke perthai bat ke jinga trelang hakilang baper mentapat ngenyapai shiki kubor ya lekai Hakasin ka baningkong kaladan ka jinga kop ikun kti lani ka arm wrestling hakatama sa Cherry Blossom Festival Arhajar Arpusan kabala long Apollo Ground Shillong nadu ka khatsaw tarik hadu ka khatsan tarik unaiweng Arhajar Arpusan ka jingtmu jong kani ka lempung kalong ban penchilor ya ki samla ki bedang ke dangsan bat ban penkre iki nakabentar ka National Games Arhajar Arpunyaw ha MEGHALAYA Kinong yoshim benta bekentop ye ikong Shamita Shabong na kapawe gym club ila pinpawe gajing snokmen bat kajing yo mensiam da kabakentu yeki weiru ban shim yakani kakabu ban pin I yeki sap ki pong jongki. One thing that, all the athletes got a chance, and this is my first time ever participating in this event, in this major event, that giving me a lot of motivation with the government giving us a lot of chance by bringing this cherry blossom arm fight, since it's the first time ever happening here in Shillong. Kaan kita bhagat bat Udhiraj Boma Divara kila pinsa nam yaladi hakalimpong Asian Archery Championships hadhaka
บันลงกินน้องจอบบันนิงกองหักเลียงกิกันเทยบชินรังรูกุมจูหักจิงกอบปารามารวยหักนิกลิมปงกับพากัดกลับเป็นแรมยากันน้องโยตักมารูปาหักโอลิมปิกกันน้ำสุยอนดาโยละลายกันบาอุบมาดิวาระอุลายโยโคเรียกตักมักเสียร์ดักบจับดันเรียวละอาร์ประชาโยปารานอยเลกายการีอุราหุลกจิงจับจงกีกลองกระดักจงกจิงละบัญญาเลกายบาฮัดุเมนตาฮักนิกลิมปงฮัดินกจิงเลกายฮักบากิลาจันโยระยากนำละโดฮักปาเวสโอลิมปิกฮาอุสนามอาร์ฮจาร์อาร์พุซาวกเซเว่นวาซายูไนเต็ดกลาโยระยากนำละโดฮักลิมปง First Women's Football Tournament อาร์ฮจาร์อาร์พุซันบลาเป็นลองดักเวส Giant Sports Association ฮักยังนังบาสเตเดียมจวายหากจิงเลกายไฟแนลกับอิตันนั้นกับเซเว่นวาซายูไนเต็ดกับเป็นแรมยากกับคาร์เปเดียมดักกับโกลหากมินิทกับขัดดูจังกับเคลามีนหากนี่กับลิมปงกิดอนนิวตลีกิกินฮวนบัดอาร์พูอาร์ตลีกิจิงยาคุณหากกับราวน์โรบินอีกสนามลาซามดาอุกองซันอุบาเอสกิลาโตบัดกินน้องเป็นยาจังกับ WJDSA หากจิงลังเป็นฮับประดาติมันตาปันเงียบเป็ดเอกจิงลองจิงมันกระสุนเพลงหักเล่งกิบันตาจังกะเจลาฮัตตูระกจิงเครียดกะลองคัดโยดีกรีเซลเซียสบัดกจิงเช็ดกะลองอาร์พูซันดีกรีเซลเซียสกจิงสงามกะเฮามันตากะสงีกะลองอันริวพุนโยนักชิสปาฮับพายปัดชันนองบะฉลองกจิงเครียดกะลองคัดพระดีกรีเซลเซียสบัดกจิงเช็ดกะลองอาร์พูเวดีกรีเซลเซียสกจิงสงามกะเฮามันตากะสงีกะลองซันพุนโยนักชิสปากัดบาฮโจไวปันกจิงเครียดกะลองคัดเวดีกรีเซลเซียสบัดกจิงเช็ดกะลองคัดคันไดดีกรีเซลเซียสกจิงสงามกะเฮามันตากะสงีกะลองซันพุนเรียวนักชิสปากระสุนเป็นกันรังฮัตตูระฉลองบรรจวายชาวบ้านปอยชากบกุดจังกระทุบคูบอร์เงียบเป็ดเบียงเซชิเซียนยิกิมาดบกของสันภายขมากับ BJP ปักกันนังละบันเละอาที่ election GHADC ฮัดเดียนกจิงจับจังกับ NDA ฮับบิฮาร์ราคีกับเมฆาลายะยากจันจัติยากุราบาร์ชและกับโปรแกรมคอร์ชัวร์บัดกจิงซามีกจิงไอจิงอารับชิกิริโอวานเป็นฮะเป็นลองกับ Faith Foundation ยากจิงยากิจันนากับเป็นตาบันไอจิงยาดายากิขึ้นนาฮัลโหลกับพัง Child sexual abuse is real, don't deny it, act now. Kimaburam Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ya bersama munda haga jengra kelin pu snika bashis pasan pusnam kejang u hanar mada Bad lapin long ya ka arm wrestling haka sian beningkong haka tamasa cherry blossom araja arpusan ban aimen siam ya ki dong yele kai ki bedang he dang san Di parlok katung ila poi syakap kut jang kani katup kubor jangi mentaka janmiet hadu banginya syambyang bat pi la syai kasngi kublai pi baro